Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Andrew. Iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunada, samula marikna ti kinapateg ti may sa abanag, no daytoy ket napukaw mon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrew. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Love, di ka kadipay nalpas di laptop mo? Sikamat gami ka. Adupay ti aramidak. Apay ka di? Nakaluto akon. Mangantan. Umuna kalatan amangan. Kaduam da mamang kanti anak ta. Nalpas dan anangan. Kayat ko, agid dan taamangan. Adupay ito ilapas ko a report. Umuna kalatan. Madamdaman to kumadaytan, love. Sana pa'y amabisin, Mika. Madamdaman to kumadaytan, love. Paboritong tinluto. Ilapas ko pa'y da ito eh. Sige nga, Rod. Urayan kalatan. Ang mabayag pa'y dito amalpas. O di urayan kalatan. Akasla sa anak mo tin amabisin. Unay mo't tanday tang asawam, Andrew. Nalabos ti panagas astana. Saan kayo mo't akakaskasar takastana? Hawan nga rod, mamang. Di kat agbirok iti pagtrabahuan na. Tapno da pagbisbisian na. Saanan, mamang? Kaya't ko adito ilatan balay ni Mika. Iti kasta, maasikaso na ti anak mi. Okay, no kasta ti kayat mo, di iso ti masurot. Tiladyak kayat. Kasla mabagbagkalak iti trato na kanyak. Ibagam kun kwa na ngamin, asika ti lalaki. Romba nga asika ti boss iti bukod mo abalay. Ni mamang talaga. Katpad numot. Ha, di mo itulok, asika ti iturayan ti asawam. Agawit ka din, sir? Si Kamat Philip, nududuhata, di na kun awagan iti sir. Kapabayin mo ta. Second ti overall supervisor iti dahi ti akumpanya. Oray pa'y, agkumpare ta. Nulabsan ti agsarita, kaslatag kabsat. Okay, pare. Agyaman nga rod, no kasta? Oh, inasitgan ka. Taawisin ka, Philip. Sa di, no? Mapantaman kit di agrelax. Oray, sagmamano tala nga bote. Hanggang nungay agungot ni Mika. Apay ko mga agunget. Maladaw ka nga agawid. Saan? Unay kalakit din na ya. Ay, nagasat ka. Masingpat ni Mare. Idinto ta siya. Ay na. Kaslatig rin ni bakit. Ay kat agdumata nga rod, Philip. Ay, nagasat ka talaga, pare. Napintas lang ang roda ni Mrs. Mau. Nasingpat pa eh. Una pare, sa anak mo't anak kapoy. Ala, intakit din. Itikasta. Makaduta. Love, agreeing ka. Maturugak man pa eh. Saan ka kadi asumrak ita iti trabaho? Sumulka ka. Maturugak lang basit. Kasanumat ngamin. Nayadum ti minum idirabi Unay mo't daytan. Disturbo! Naguni ti alam mo, love. Agreeing ka. Paki-off mo mampay. Aday ta. Inidap kun ti alarm, love. Mabalin ka di. Panawanak pa ilang, Mika. Iturog ko mampay basit. O sige nga, Rod Andrew. Isagana kun ti breakfast mo. Itikas na. Mangan ka adaagos apaman amakariing ka, ha? Apay, Philip. Agdardaras kamot ngayon masidag. Papayaban na ka ni Ma'am Belinda. Taapay ka, no? Diyan mo, kasla makaungit. O sige. Ibagam. Sumarunwak iti opisina na. Ingkaitan. Amumutan ni Ma'am no makaungit. Amukon. Tiyan niya, pare.
Amok no apay ang makakaungat. Anya nga ron ti makagapo. Ti pan nakaladaw ko asimrak itay. Nalapit akasta. No kasta nga rod. Nasken nga isaganak ti rason ko. Sakbay ang mapanak iti opisina na. Narigat no jak ammo ti lawlawatak. Kaya't ko nga ipalawag mo. No apay anala daw ka simra kitay. Kwa madam. Diyak kayat akwa ti sungbat mo, Andro. Baybayadan na ka ti kumpanya tapno agtrabaho ka. Kastoy na madam. Nasakit nga minti ulok. Dandani nga rod sana ko na sumrak. Pinilit ko lang. Tapang panunutak dagiti trabaho. Taapay nga men ang nagsakit ti ulom. Diyak mo madam. Basta sumrulat tanda ito asakit ti ulok. Kasta ka di. Apay adi kag pa doktor. Saanin madam? Diyak mat siguro ipatay da ito'y. Anya. Agpa-doktor ka. Amangan kit dino anya daytan. Uwan madam. Agpa-check apak to. Sige. Ay iwan gayam. At datin darak aparte inton rabi. Mabalin ka di asikan ti ag-drive itilukan ko. Uwan madam. Day talagayam. Approve. Day tati magustuakan ka, Andro. Tawan ti saan kan ka. Basta da kayo madam. Awan ti saan kanyak. Anya. Ay, sika talaga, Andro. No sika ti kasasaok, lumami isa dagos ti ulok, kat maikat ti ungat ko. Amom ti makidanggay kanya. Mangantan, mami. Ay nak, naimas to inluto masidaan tayo. Si kalatan timangan, anak ko. Orayak pa ni daddy. Apay ngamin ngawan pa ni daddy. Mangan kakitin, Samuel. Ni daddy, mabit lang tasong bata. Hello, Andro. Adda ka din napasamak. Apay, adi ka pinakawid. Katrabin. Anya kalakit din na ya. Di ka agdanag akasta. Iso nga imawag ta kinaduak ni boss mi iti may sa birthday party. Ay, kastagayam. When Mika, iso amangan kayo latan. Di na kunurayan. Sapay, pinauna ako ni Samuel. Mangmanganan. Urayan ka kuma. Mangan kalatang aminan, Mika. Saan akong nga urayan? Nalawag ba't nga tanday ta? Ha? Agumat ang aginong Philip. Nagalo ti arak ken pulutan. Sakit, puros espesyal dagiti makan dito ya party. Uwan nga ron, Andro. Sagat, puro nagbabak nang dagiti bisita na. Isungarod nga agumat Philip. Naimbag man, takinayat ni madam nga isurot na. Di dati pakakita ang manapigsak ni boss tayo. Hindi pa ilang kit madlaw ko daytan pare. Nadlaw mo gaya ma. Wala. Isungarod asyak tinadutukan nga overall supervisor iti kumpanya ni madam. Asyak ti paborito na. Makapaapal ka pare. Di kagdanag pare. Tanapintas mo't lang ti posisyon mo. Tasyak ti nangirekomenda ken ka kini madam. Daytan nga ron tindak pagyamyamanakan ka pare. Gapukin ka. Nakastragak iti trabaho. Mabiit man laeng Andro. Mapan ka kadi iti trabaho? Wen mamang, adda ka di bagayo. Narabyan kan samot ang nagawid iti kalman. Wen mamang, adda inatindaran mi a birthday party. Kaduami ni boss. Kastagayam. Kasano? Rabrabi nga inururay na kanimika ijay salas. Inyawag kumot kan kuha na. Katapay nga rod nga inururay na kapailaan. Kasdyan na talaga, mamang. No apay mo't ngamin, tadi mo palubusan nga trabaho. Iti kasta, at damot pa kakumikuman na. Saan, mamang? Kayat ko adito'y nalaang balay. Dakal matisweldok. Saanen anasken nga agtrabaho pa'y ni Mika. Nasaya at nagriing kan, love. Inyalaan ka iti kanim dito'y kwarto. Apay lang, Mika.
Sa anak mo't ama sakit. Uray pay. Kaya't kapag sirbihan, Andrew. Ngam saanan anasken nga yumay mo pa'y dito'y seled ti kanak. Saan mo ka di akayat? Ala, bumangon ka, tasubuan ka. Saanan, Mika? Isublim da kita amakan iti kusina. Sa anak pa'y amabisin. Ang naimas da ito indutok a breakfast mo. Imbagak matan! Sa anak amangan dito'y kwarto. Kan sa anak pa'y amabisin. Apay akas na ka, Andrew. Kaya't kalaang matapagserbihan. Ngam apay akanayon nakapababainan. Gapot ang mabakbak ka lakon itinalabas a panagayat mo kanyak. Anya? Jakin pagarup akas na tiriknam. Jaklaim pagarup, Andrew. Kasla na lukot a papel tarupam, Andrew. Nagapa kayo ka ni Mika? Wen nga rod, mamang. Dahi tati bagbagakan ka, Andrew. Makapasuron ngamin. Kasla mabakal akon itinalaos a panang taripato na kanyak. Dahi takot. Saan nak ngamin nga ipangpangag? Awan, mamang. Umanugo taksan iti bagbagayo. Nasayaat no maamiris mo itan. Wan, mamang. Nasaysaya at sangag pa isunod da trabaho ni Mika. Tapno adda pa kakumikuman na. Madam. Sa dino ti pangituludak kada kayo itaarabi. Mapantay ti balay ti maysa kadagiti Amika. Anya ti okasyon, madam. Nakapasa ti anak na iti bareksam. Iso nga agpaparte ti Amika. Kastagaya, madam. Apay akaslawan ka kanay gaya bita, Andrew. Kuha, madam. Mabalin ka di nga itulod kayo lang iti balay ti amigayo. Kalpasan na. Agawid akon. Ngam apay, agsakit ka kadi. Saan met, madam? Amukon. Nagapa kayo iti asawam. At dalabasit saan niya nagkinaawatan, madam. Nukasta, rumbang lang nga agliwliwa ka. Tapno saan ka nga ag-focus iti parikotyo. Okay. Sumurot at kada kayo iti parte, madam. Nakarubot kamot, mami. Sa dino ti papanam. Mapanak agsapol iti pagtrabaho nga, anak ko. Anya? Ang apay, mami. Anya nga apay. Kunak man, no da kami lang ti asikaswam. Ubing ka pay, Samuel. Ket ado pa'y ti saan mo ang maawatan. Mami? Saan na bali, anak ko? Ang damat ni Lolam akadwam dito ibanay. Sige, mapana ko na. Bye, Samuel. Samuel, adda ka mat dito'y salas. Ni mamim. Pimanaw, daddy. Ni, apay ngay. Saan mat nga aldaw ti panagpalingki na ita? Mapan kanwag birok iti pagtrabahuan na. Anya? Numabalin, daddy. Diyak kayat, akanayon nga awan ni mami dito'y balay. Sige. Mabit lang anak ko. Kamakamak ni mamim. Mika, masahiman ti ulok. Na-stress ak iti nagbali matrabaho kiti opisina. Nabanugak, Andrew. Kaya't kunti maturog. Sigod mo't amas masahim ti ulok. Nang runa no nabanugak. Idi na sa bali itan. Ne, apay ngay. Apay ko na. Kat nabanugak mat iti trabaho iti mol apagubobra. Akas may sa akashir. San samat anasaya ti epekto na ti panagtrabaho ma? Ni, taapay ko ma. Sigod analailo ka kanyak. Pagserbyan nak iti amin nakasapulak. Di mat ko nam amabakbakil ka itar aramida. San kumamata kas tatibaga? Sikat tinang isuro kanyak, Andrew. Kat hustumot kit di. Ita, saan akon abalod iti dayto abalay. Wan, saanan? Apay kaslasaan ka makapangan, Andrew.
Parikot ko ni Mika, Philip. Dahitan ti pagbagakan kay di pare. Huwag nga rod pare. 5 ismatan kanyak ni Mika. Ay, maawata mo na pare. Ngamin sa balitan. Adamot trabaho na itan. Imbagak nga agikat iti trabaho na. Ngam di namatan kayat. Bayam latan na. Luiso ti pagragsakan na. Itig mo latan. Ngam awanan ti sigod a kinadungo na kanyak. Dagi jay ti berbiro kak Philip. May kawak lao na ita. Idi, kanayon na nakasagana ti kanak, kan merinda, ang amita, awanin. Dahito ikad advice ti may sa agayam, pare. Anya dayta pare. Maburburi-bura na kita. Kasla sa bali pa yun ti mapampanunot ko. Sana kasta pare. Apay, di mo manan ay aywin? Ti aramidam kat armam manan. Kasi di agar aram kapailakan ko na. Wan man pare. Aramidak dayta. Kat agyamanak iti dayta nga imbagam. Inaramid ko aminan apanangay ayo kini Mika, ngam kaskas dilatta, Mr. Lonely. No daduma, mapampanunot ko pa yan, nga awanan tinamnama pa'y, nga agsubli, ti kinalailo na kanyak. To'y pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, agyamanak, iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, saan mo lata asardengan ti asawam, aging ga saan nga agsubli ti sigod a kinadungunaken ka. Ay aywam, gaputa na pasaktam ti riknana, iti imbagam idi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Andrew, iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.